Shubor nakaslem jong unongsan hima. General Secretary ke HYC Uroy Kuparsen Rem, ulaong bakaseng hadu menta kadang persya banwan karel kit brio. Bat kampat ong hoon ni habayaday bakarel kit mar, namar kasor karu kampat penmena bakan wan karel kit mar. Uni unong kit kam ke HYC ulapen pau ya kane, habakali, ayu ke HYC kadon banong ladakawan karel kit mar. Kabalak banlong ka jingarap, ban penpoy kimar kimata, batru ban kampenduna ya ka jinggudor. Ulaong bahaduk menta ke HYC kadang persya ban penpoy da karel kit brio. Henry lada kadon ka jing terwana ka sorkar, ban wanra da karel kit mar. Kaseng kan saperkan, namar haduk menta ompat lak banong hoon ni ya karel kit mar. Kumbaong kastan jong ka senghi kalong naduk basdang ilong ba karel kande ka secondary option yang kat bompat don hikian ke banyada ka jinglok ya ka kianya dari ka bangi ila de pandawa mak jong sorka nakalias jong ka seng dalele nginong patsya ngidang la ba ngi em jenjar banya ba ngi kalamrau pat adin lagi potligis nam lomba ka jingwan jong influx lomba karel lada don kum kata ka proposal ka banwan ra ya ki real marbam bat kita tete let's say ngin stasyong perkat ngimong bangilong bangi ngi persya do kata-kata ba bangin nom sya banwan ya kum kita lada don kilan redo mentang empat yo i baka sorkar kan om bakan don kum kata ka proposal re ka ka bangi yo i menta kalong baka plan yo ka sorkar ka debit wanra ya ka real kit brio ki klem ong ya ka real kit mar mata